Anya laki din! Umay ka man dito, Jure. Apay man ang nanang. Bagkat man da ito'y tamapantagla ko. Da kayo na ati mang bagkat nanang. Anya lakit din. Sagay sata iti bagkatan. Nadagsa no siyak amin ti mang bagkat. Siyak ka na yun ti pagbagbagkatan nyo nanang. Imbaglakan ka ata, kasta unay alukmag mo. Ti man kinalumag kon tinakita yo. Ibagbagak laang mo ti agpaiso, anak ko. Isu addi kag sadsadot. Malaki day, bagkata mo, ti awit mo. Tabagkatak mo, ti awit ko. Talo tayo nga rod ko mga agbagkat Tapno adamot aramidon ni manang ay bure. Isa ti mabate nga aglutaw. Nagsapam, ading Jory. Ay, kastamot ka, manong Jake. Anya ka diti masapul mo, manong. Ada ka din ni Ivory. Ay, adaa manong. Ngam aglablaba iti uniform na. Siya ka nalpasa ko na naglaba. Kasta ka di. Umay ko kumapasyaran ni manang mo. Adawit ko at chocolate para kinkwana. Ay, saan amang mga ni manang Ivory iti chocolate? Ay, kukwak tadaytan manong. Ha? Ay, ginatang ko nga na para kinkwana da ito eh. Kinunakmat, asaan na akayat dayta. Ay, kukwak-latan. Kan syaklatan ti kasarsarita, manong. Sige nga rod, ading. Sikapay lang ti kasarita, ta urayak ni manang mo nga Ivory. Nabayagan ka na gururay, Jake? Okay lang. Tinapatay na uray ka. Ada ngamin ka't kung ibagaking ka. May papan ka di iti assignment tayo? Saan? May papan iti marikrik-naking ka. Madlawan na bannog ka naglaba Eksakto ko mati chocolate aginatang ko aparaking ka, meriendam. Inibos mo't ni ading mo. Inted mo siguro kan kwa na isu nga inibusnan. Yak kumakayat nga ito, magpilit may. Saan mo mutla ka no akayat? Talaga nga impakat naman nun ati kinarawot na. Pasensya amla ko man ti kabsat ko. Kas dyan na day dyan da makita na amakan. Urahin nak dito mapanak dito store. Gumatak iti soft drinks kan tinapay amerindam. Saanin, Jake? Saan kan nga aggastos? Ang mga no allowance mo ti gastos mo. Mabalintamat nga agtungtunglatan nga awan merienda. At damit kwarta. Saan ko nga allowance ti gastosak? Napanak nakibunag iti hollow blocks. Kasta ka di? Wen, iso nga urahin na ka. Nagswerte talaga ni manang Ivory. Tunggal adda umay agpasyar. Isu akanayon ti umay da pasyaran. Kas ita. Inggatangan pa'y ni manong Jake iti soft drinks na kan tinapay. Idinto asyak. No saan ko pa'y apinilit nga inala ti chocolate itay. Di na pa'y itid kanyak. No apay mo't asaan akas ka ni manang Ivory ti kinapintas ko. Anya lakit din aya ti kastoy alang. Nanang, adaman damag kada kayo. Anya day ta anak ko. Apay asaan akas ka ni manang Ivory ti kinapintas ko. Anya mo tanday ta sa lutsud mo. Kad napintas ka mat. Isu na laang ta naglukmag ka ngamin. Agdayet ka ngamin tapno pumintas ka mat. Naglaing kanto mga min amang ilaban. Kasanong agdayet ak nanang. Mangilaban ti mang parparag sa kanyak. Saan mo't laang nga nasalun at ti tao no nalabos ti kinalukmag na. Diyak mo nanang. No apay mo ngamin anagimas ti mangan. No kayat mo ti pumintas, sursurwom ti agpakutong, anya laki din. Padasag nanang no kabailang.
Umay ka man dito Jure. Apay, tatang. Mapanbualaan di sa bahay di tuktok ti bantay anabatik. Tasan ko ang maawit amin. Anyamat ten tatang. Syakmanan ti baon niyo. Ni manang Ivory mat kuma ati baon niyo asumang ati jabantay. Mapan kakit din. Tapno ma-exercise mo dito nagdakkel abagim. Anya laki din datoy. Kaputadakkel ti bagi kaon syak akanayon ang ti baonan niyo. Apay, saan ka maarsan iti kapsat mo? Nagbasit ti bagina. Basol nan ano apay abasitikan kanan na. Isu ti baon niyo kumamot tatang. Mapan kakit din. May sabulig di awitam. Saan na balay tanaloom de jay? Naluom tatang. Kita am taalis to ka numakan di saritada. Nagbayag kayo mga min amang ibaga na loom gayam. Sige tatang, mapanakaon. Adto yun ti saba tatang. Ay, una yun anak ko. Kinan mo mutan ti kagudwa bulig asaba. Ay, makabannog nga tati sumang at ijabantay tatang. Ay, ure kan. Tsak tupay kabailan akanin ti kagudwa bulig. Si kantulakid di ababae. Sa anak tupay anapsog tatang. Mabisinak pay. Sige, panawan kayo pay tamapanak di kusina. Mapana mangilaban. Anyan. Apel si kati sumangsango. Ni manang mo ti ka sa pulak. Si kamot manong, mangpabain kamot. Apay, maday no sumango ket kabsat kumot ni manang Ivory. Isu ti ba? Isu ti ka sa pulak? Adapay nga rod aramiden na manaw. Nalangar. Urayik ni manang mo. Uray saan ka na sumango? Okay aklaan. Urayik latan ni manang mo. Pumanaw kan? Ay, anya ngay day ta nakakarton nga awit mo manaw. Kik dito para kin ni manang mo. Mabalin ka diti dumawat manaw. Ay sus. Dumawat kanton akin ni manang mo. Apaman ama itid ko kin kwa na. Ay, kakanil kun ati para kanyak manaw. Ay unay kan jure. Awan ka diti panagbayin mo. Kas kalag bibisin ma. Urayim ang itid ko iti kabsat mo. Saan kat akas takas lamabisbisinan ka nagdakkel mo tabagim. Anya? Ala. Panawan nakman dito. Anya laki din. Pasensya ka na. Napabainak tigabsat mo itay. Ha? Taapay mat. Kasano? Nagalas tigas diyang ugali na. Saan mo tin nga ubing? Balasangin. Iso nagalas tigas diyang ugali na. Anyaman nga minan ti inaramid na. Saan mo ta para kinuha na ito? Cake. Ngam kayat na. Iso ti umuna. Kinunak lang arudan at dumawat tukin ka. Ngam ipilit na kit din. Ala, siyak tulatan ti makisaw kan kwa na. Amo ka na sakit tinakam na kanyak. Gapoy tinaibaga. Pasensya ka na kuman iti kabsat ko ayolo. Ngam saan mo kumalatan at papapainan. Nyak laheng kayat ama iruam na tikas dyan nga ugali na. Gaputan na galas. As lagbibisi na ka na yun. Nagdakkel mo ti bagina. Kinasaumlatan ko man ay tinasayaat tapno saan ang nagsakit tinakam na. Kinasauk mo. Ngam ipilit na kami di kayat na. Iso day jay. Nakapagsahuak iti saan ang nasayaat. Adto yung tikay umay muramananan. Saanon? Kukumlatan. Gapo iti dayta kay napabay na anak. Saan mo nga min arwamon ti agdawdawa ta nakababain? Urayim ang nga itadda. Ikan kamutlaeng kadagiti itadda kanyak. Saan kumot abukbukudan? Saan ka nga min ang makaururay? Basta, kaya't kung timatay, gapo iti panakaibabain ko. Ay na, saan ka man nga agsasaw iti kasta? Sana nasaya at ti kasta nga ibagbagam. Basta, kaya't kung timatay.
Nanang, sa dino ti ani Jory, kadwandak man nga agbantay kan kwa na. Kinunanang agpakamatay ka no itay, gapo iti pa nakaibabain na. Apay, asinaw tinagpabaen. Ni ulo ananang, kasano, ipilit na ka ng tikik nga itid kanyak ni ulo. Ay mangibabay na talaga na itakabsat mo. Madalaganak nanang, ang mga no aramidin na timbaga nang agpakamatay. Ay na, saan na nga aramidin da ita? Kat no adlay di kusina mangil kilaban. Anya? Ay saan ka madanagan ta saan na maaramid ti agpakamatay? Kano mangilaban ti pagragsakan na. Kasano nga ta matulungan tayo nga agpakutong ni Jory nanang. Si kaman ti mga lokoy kan kwa na, tano siyak, sanak mo adanggan. Madanaganakan ka, sapsapulan ka, kunaklakit din no aramidam ti imbagam, gumadda ka madgam dito kusina mangil kilaban. Kasla pagayat mo pa'y nga ramidag timbagak. Apay ko maapagayat ko ngay, di pa'y katawa ti kabsat kon. Anya ti amok ngay no kayat mo amapukaw akon. Saan ko kayat amapukaw ka? Di kayat ko kat kumutong ka. Diyak karod ka ba ulan? Marigata nak. Kayat kukuma. Panunot mo lang dayta marigatan ka. No kayat mo, tulungan ka. Ah, kasanaw? Simple laang, surutom amin nga ibaga. Daytoy laang mananti kanak. No kasano ka ado ti kanak, isumat ti kanam tapno kumutong ka. Manon nga aldaw, akastoy laang kabasit ti kanak. Kan awan pa yun mabatbati nga inapoy akilabanag. Wan ata kontrolado ti ilutluto ni nanang, tapno awan mabati nga inapoy. Ay, wanang agkakapsuta kon. Uray ata saan kamot amatay, kita man kanyak abasitikan kanan na. Aging ga itakot si Bibi agak pailaang man. Kumot-kutong ni Jory ah. Gapot atong palan na amin nga ibagak. Agminarin ti kinapintas na. Nagmayatin ti bagina. Ado nga tanti ag gusto kan kwa na. Nga mabain da pailaang ang agaram. Gaputa dagiti ag gusto kan kwa na ita, isu dagiti ag uyaw kan kwa na idi. Kasta ka day. Wan. Ti may papan ka na taman ti pagsaritaan ta. Kayat ko ti agyaman nga men. Kamudyanan na. Siyak ti sinong batang. Uray sinungbatan kan Jake. Ti panagadalta na ta kumat ipang pangruna ta. Amok day ta Ivory. Iso asaan ka madanagan. Adapay aramidan ni Manang Ivory. Isu nga urayam latan. Saan ani Ivory ti ka sa pulak? Asino? Saan mo nga ibaga ni nanang ko? Siga amot, tilay bagbag. Apay kumaan ni nanang mo ay. Sika, ti kahit ko makasarita. Taapay mat. Idi, saan nakakayat sumangukan ka? Saan itan? Oh, atoy. Cake para keng ka. Dakil na di cake. Iso asumango kan kanyak tag sarita ta. Diyak kayat tikik. Lumukmagak laang dita. Kandiyak kayat ti sumangukan ka. Adapay aramidak manong yulo. Sige ka din ading Jory. Kayat ka makasarsarita. Awan ka di ti babain mo. Ah. Saan ka di akinunak, saan ko akayat. Iso ano awanan ti ibagam, pumanaw kan. Nay, apay nga pabainan nakmatay. Saan ka di nga isumat ti naramid mo kanyak ide. Anya ti kayat mo nga ramidak ita.
Sangwon ka na sayaat, idin to a pinasaktan nak ide. Pakawanan na ko ma, Jure. Mabalin ang mapakawan ka manong yulo. Ngam no da sa bali pa'y nga intensyon mo kanyak. Suri laangan. Ngam saan ka akursunada. Anya lakit din. Anya? Makidam, adon ti agaram kan kagaputakim kan. Wan nga rod manang. Kahit agyaman ak ititulong mo No saan agapukin ka, sana kumakimot tong. Maragsakanak para kan ka, Jory. Kat sapay la kuma, ta saan kan nga agsubli iti kinalaing mo nga agkilaban. Namnamaamday ta, manang. Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparang, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. May, sika maganti masabat mo kan. Sa dino ti papanam. Nakapurma ka mo't itikas taunay. Ay da, kahit mapanak ijay daya Apay, di mo amaw nga itangaal daw ti kalay sa ni Carmelita nga anak ni Basyang. Unyag peso niya. Ay, natunyo ka anakan. Mga sawa ka man nga minay. Barang iso ti agas day ta kinakabaw mau. Niyang kalmay. Anya laki din. Podno ti bagbagak. Nga mala, ituloy tantaw ti agsarita intun bigat. Umayak taw, iji balayaw. Adamot la umay ko ibaga, kaninanang mau. Sige angkay. Hintay nga ruday. Kat, pudno matiimbagan ni Uncle mo aramon kan ka, anak ko. Mga sawa ka nga minan. 35 mo, ngam awampay asawam. Apay, kayat mo ka di talaga ti mabaakan. Ninanang may. Awan mati parikot kini Clara. Nasingpot mat. Kan kang runaan na, nagagat. Saan nga rud ani Clara ti kayat ko na nang. Anya kay laki din ay. Ha? Asino nga raw ti kayat mo? Basta. Ada kayat ko babae. Saan ani Clara? Naa. Ibagam ngamin atap no amaw. Ay kay bagak to Saan pa'y nga ita? Aniya? Ay, yan, di ka anaka. Kasla sana madanagan no bilang tamabaakan. Ay na, jakman amo ti dayjay aka anakam. Naragsa ka nak nga rod, idinaamwak nga adag gusto kan kuana. Ni Clara. Kunaket, amangan no isunti kagasat na. Ngamay na, di namot kayat. Taapay ka daw. Adda ka nung nga rod kursunada na asabale. Ha? Anya? Asino nga raw? Kanayon ko sa ludsudan. Di namot ibaga. Ay, na yan nito niyaw. Ay, aguray ka. Maranak la nakainom na yay. Sa lodsodag taw. Siguradaw ngay bagana. Uy, si kamat gayam ti masabat ko, Tunyo. Nakainom ka manan. Idi na minsan nga aldaw anasabat ka. Nakainom ka. Sa ita, nakainom ka manan. Unay kan, Tunyo. Ngam siguro, no agkasawa tanton, agbalbaliw kan tumatan siguro, anya. Anya? Entam na mo, Clara. Awan pa naggusto ka. Awatam. Isu pangasim ta sardengan. Sana si kati kurso na da. Anya? Tunyo, napintasak mat. Ada trabaho, kan siksi akmat. Ngam apay adinak kayat. Abay, saan ka diyan nalawagkan ka tinakon na ka? Ada sa bali a kurso na da. Kahit sana si kadayjay. Anya?
Anya, kas tati imbaga ni Tonyokin ka. Wan tata, iso adya kun ipilit ti bagik kan kuana. Anya, Itay laang tinang sa batak kan kuana tata. Nakainom. ha, kas ta ka day. Ay apagisaw, ag subliyak man iti balay da. Sa bali siguro tinagnaan na itay. Iswadyak na sabat. O sige, tata. Tonyaw, kanakan. Ibagaman nga ron kanya. No asino ti babae a kursunadam. Tapno tulungan ka Ay, delikado no mabaakan ka. Ibagam tapno tulungan ka kung naktumay. Ay, karima din na kantsawa ng kal. Ha? Ni Maria ti Corsonada. Anya! Ay natunyo. Ti kinaado ti babalasang. Apay ani bakit Maria pay laang mit ti kursunada. Tagaray. Mga not, adamakangag. Kaya ko na Maria, kaputa pensyonada. Dakil ka wawatan na pensyonada ti binulan. Ha? Adamin kan ko na kinabak nang. Sana kas kan deklara. Anya! Anya, gusto ka kanyak, Tonyo. Wen, Nana Maria. Ay na, iti kasto nga edad ko. Ay, jak impagarop nga dapay lagaya maggusto kanyak. Bakit kayo, Nana? Agam sana madlaw iti langayo. Kasta ka di. Ay nahanang mayat matan adang ganday tanga imbagam, Tonyo. Nana, day tatipod no. Ay maragsakan ako unay, Tonyo. Itapay lang. Aklunan kan nga agbalin akaayan ayat ko. Basta ka di. Ay na, agyaman ak unay. Aniya, inaklon na ka ni Maria kunam, Tonyo. Ay na, aguuyong kansamot tanan ako. Saan ak nga guyong? Saan ka di pa nangasawa ti agnam ay? Tapno adda ka tinulong iti rigat ti biyag. Iso nga amok ani Nana Maria ti solusyon iti daytoy. Aniya? Iso nga roda mga sawak, tapno na nam ay ti biyag ko. Alangan kit dimot ani Clara ti asawak. No iso ti asawak, agrigat kami lang. Saan akas ka ni Nana Maria nga agbalinak to addon. Pensyonada ko naman. Aniya? Ado, ti babalasa nga mabalin mo nga arman. Ngam dayjay pay laang mat. Inauna pay ngam siya. Kas lalulam mat tan anak ko. Di kayo madanagan na nang. Manulangin tibiyag na dayjay. Saan nga agbayag dayjay? Aniya? Kayat mo asawan. Ti pensyon na laang ti kayat mo kankwana. Kaslakastan ah. Unay kanton nyo. Agpanunot ka kumamot ana imbag. Saan na padalos-dalos? Ay, basta. Ni Nana Maria ti ay ayatek. Kat inton dumteng ti kanito. Malipatan nanton ti agangayes. Di kukwak ton ti kinabaknang na. Aniya? Ay, anya nga ron no iso ti kayat na. Ay, kitbayan tayo na. Ibagbagakan kwa na. Nga ado ti babalasa nga mabalin na nga arman. Nga mamaw na niya yung sungbat na. Anya ngay. Kunana, ni Maria kano at talaga ti ayatan na. Kat into no dumanon to kano ti kanito amalipatan ni kakamati umangas. Kukwanan to kano amin a kinabak ng jay bakal. Anya. Ay, ti awanan ba'y nakaanakak? Ay, saan adaka ista garapap ngagbalin abak nang? Ang sa bali mo tiwagas na. Day ka nga, Rod. Ay na, mariribo ka nakatalaga no anya ti aramidak iti anak ko. Me, apa yang kastama ti kawas yung Auntie Maria? Papanan nyo, ah? Ay na, adda na patiga pag nakanakaan. Ay, sa dino, ha? Adda date ni kinito nyo. Anya? Ay na, pasensya ka na. Italaang ana ibagakan ka.
Wen, agayan ayat kamin kinito nyo kaanakan. Anya? Ay na, auntie, ah. Amkit di mo't no kwarta lang ti kayat na dayja at tao kada kayo. Kaanakan ay ayatak nito nyo. Kat mariknak mo at akas tamat ti panagayat na kanya. Ay na di na kumamit panaw-panawan ato nyo. Ha? Umay ka man kit di tag holding hands ta. Ado ti tao. Kan may sa nalipit ti pagnaan. Ha? Ala. Agawaan ta kiti ti magna. Tapno makadanon ta ti restaurant na papananta. Kal, kumusta ti Dejo kini Kaka Maria? Ay kayat naganas ah. Nabsugak iti kasta unay. Aniya? Pudno ti ibagbagak. In-order ko amin na kayat ko iti restaurant ananganan may. Aniya? Ay unay kantunyo. Inton kwan? Iti tattao a kwarta laang ti kayat mo iti dayjay abakat. Tangiwat yo ka dinanang. Di yo piksaan. Amangan nung manggag na kayong dagiti marites. Amuyo mo ti marites dito lugar tayo. Alisto dagiti lapayag dang agkalap. Ay na, uray mangagda, taiso matipod no. Anya, nag-date kayo kan ni Maria Idikalman? Kunam, kaanakan? Walang kag. Napan kami kanu makundi pasyar iti parke ah. Pasan na. Ingkam na nga iti may sa akalatakan a restaurant iti ilay. Anya, Nakuna na nga rod kanyak ngagkalay sa kami kanon. Amom, no niya tinsungbat ko angkal. ha? Win ko na ka. Apay ikapoy. Anya, Nagganas laki din ti agbalin adon. No bilang lang angkal. alam tunyaw, mairusok mo ka diya talaga. Ay na angkel, kas itinakunak kada kayo. No bilang tagkalay sa kami na Maria. Ababalangin na panawin ti panagkadwami. Ngamin, malipatan nanton ti agangas. Anya, Win! Pudno ti bagbagak angkel. magbagak ni tunyaw. Sa balay, ti sungsungba na, ti awanan baing. Ha? Taapayan ako namday ta? Wala, to manugot ka no ang mangikalay sa ni Maria. Ay na, matungpak sa akin, di na yan, di na oras. Ay, Naku na pa'y, asan abali ka daw, na mabitlaan ti panahon na panagkadwada ni Maria. Nga baing, malipatan nanto kanumit la ti umangas. aniya? Kasta timbaga na kanyak. Ay, awanan ba'y na tunyaw? Alabay am, kasarita no sumangpag. Ay na, nasayata na sabat ka dito kalsada, si Katunyo, akagwapwan. Ha? Ibagak ti kayat kong ibaga, ha? Ibaga mo na. Amangan kit di mat no kwarta lang ti kayat mo kani Auntie ka Maria. Saan mo ta kasta? Si Kaki di mat. Nasayat mo kasta. Ngamin, nabilang lang, ta kwarta ti kayat mo kan kuana. Ibagak kan ha? Awan magunod mo. Naawatam? Anya? No, agdaman ti kwarta nga iduldulin ni Auntie. Dayjay kat kwarta nga inted ja kakaiso na nga anak na ija abroad. Ha? No, ti pampanunutem kat ado ti kwarta na gaputa pensyonada. Hoy, nagbidot ka? Ngamin, nailon na amin a pensyon na. Naawatam? Anya? Ita, agpanunot kan. Napudnumot laeng nga ayat ti marikriknam ka ni Auntie Maria. Ay, Nay, naguunag mo tin na ta sinaay mo tunyaw. Apay, ada parikot mau? Pagarop ko mulaki tin no ado ti kwarta na dayja bakit Maria? Nagbidutak magayam. Ha? Ano ti kayat mo asawain? Ay, naapaw. Nagdadakil magayam ti lon na ijabang ko. Iso abasit lang ti mabatbati iti maaw-awat na pensyon. Anya! Kumusta nga tan ni Clara, nanang?
Apay, plano mamapansarong karan. Gapot mom ana ilaw ni Kaka Maria ti pensyon na. Shh! Minanang mait. Nagpigsa man ng tangiwat yo ako nakon. Apay amabain ka amanggag ti kaaruba. Kat isumot ti pudnaw. Ang saan man langan? Ay na, di mon panunutan ni Clara. Ngamen, agayan ayat dan kinipandong. Di anak ni Carmelita iji daya. Pudno ka di day tanga ibagbagayaw. Kaano akpay anagulbudkan ka? Ay, no iso kumangamin ti inaram mo ide. Nasayaat kuma. Ngamday jay paylaang matabak at Maria. Kapulaang iti pensyon na. Naman niya ngay ita. Husto nanang. Sumardeng kayon. Hello! Apay nga da ka dito'y balay. Anya ter aramidom dito'y. Ay na, imayak, tadi ka matlag parparik na kanyakon. Manun nga aldaw, adi ka imimay ijay balay. Kailiw ka matantonyo. Anya? Apay, di na ka din lam. Ay, saan? Saan ka gayam nga ayatin? Pasensya kan. No, naibagak idikan ka nga ayatin ka. Kwa, bisin ko lagayam da dyan. Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Hey, maburburing kami mat iti anak ta dito'y boarding house tayo. Inaldawlatan nga da kami dito'y. Anya nga tanong agtrabaho aklaangan lakay. Kasanungay ti anak ta. Isurot ko sa nabali. Tamabalin kumot nga isurot iji upays. Ang mga numarigatang ka. Bakay? Kabailak mat, si kakit di mat. Uray ubba-ubbak ama pan nagtrabaho. Okay lang. Ngam ti adda kami dito'y unag ti boarding house iti inaldaw. Ay adaking ka. Day tapakay. Ngam niya. No bilang tagtrabaho ka manay. Kahit marigatang ka. Ibagam lang. Uray sumardeng ka manin na. Uwan lakay. No problem. Ay na. Nagsipngat pa lang bakay. Ngam nakariing ka. Nasapa ka nagrieng. Ta nagluto ak ngamin iti balon may iti anak ta. Ay. Talaga ka di adisidido ka? Amang isurot iti anak ta iti trabaho? Uwan lakay. Di ka di madanagan. Ala. Makamu ka. Bakay? Uwan ka day. Amumutan kanyak. Saan ko nga aramidan ti may sa abanag no jak ka bailan? Ay nabakla, umay ka, darasam, andi ibagakan ka. Anya day ta? Ma'am, napalabas ko da perla itay, kadwa na jay baby nga anak na. Ha? Siguro, awanan ti may saang da. Iso akapilitan nun nga isurot na jay anak na nagtrabaho. Anya? Ngamin, saan mo't amapilitan amapan ang trabaho no adda na wadwad a kwartada? Iso nga mok nga awanan kwartada. Anya? Nay, si kamot gaya Marites. Wala na. Umayak man mat agpasyar dito'y arubayan niyo. Ay na, naimbag ka pa'y Marites, tadi kag trabaho. Di ka mabambanaw. Ay, sana kas kanyak. Nabambanugak anag kapoy jay taltalawn. Napan kami nagsaka. Kasta ka day, nana. Ay na, kayat kumit ati ang trabaho. Ngam saan ngamin akayat nila kay ko, nana. Di na ngamin kanukayat amabanuga. Ha? Wala na. Iso nga ijayak latan balay mi Agluto kan agdalaws. Iso lang ti obra itagmalmalam. Ay na, sana all Marites. Sana all at talaga. Ape anak ko nayo day tanana. Katwan tanaasikaso unay nila kay mukan ka.
Di nakakayat apagubraan nga oray dadakulan dagiti anak ya. Anya ti Konam, napalabas mo ni Perla na pan nagtrabaho. Una na, ay na, kasla pimpiman mo. Uba-uba na di anak na pan nagtrabaho. Anya, Kasjay at talaga ti awan makmakan na. Mapilitan amang isurot iti anak na iti pagtrabahuan na. ha? Nagsasauday di Perla. Kunamlan asino abak nang. Ngam anya nga ita. Kasla pimpiman nga uba-uba na di anak na baby ama pa nagtrabaho. Anya? Anya, kasta ti baga ni Marites. Wen lakay. Dayta matimay na imbaga kanya. Itay agin inanaak ang naggapoy jay talaw. Ay unay day dia babae. Iso lang arodan tiyawan trabaho na. Iso pa'y tinakauy-uyaw. Wen nga rod No siya kla makakit-kita iti kabibiyag na. Adayo na pinpintas ti biyag na perla nga agasawa ng isuda. Ay na pudno day talakay. Ngam nay. Isuda mo tinakauy-uyaw. Kay, kumusta nga? Iti may sal daw yun nagtrabaho ba kay? Kat nasaya at latamot alakay. Kay, saan ka kadi anarigatan? Iti anak tang. Narigata nak ngam anya ngay nga raw. Sana bale, tamairwamak tumot laang. Day, dati bagbagak kay, bakay. Nga aguray pailaan ko, mati pa nagtrabaho. Dito'y kayo latan boarding house, kuma. Jak kayat lakay. Ad-adala nga nasakit ti ulo. Nukas jay nga awan ti aramidag. Hay, addaking ka day tangarod bakay. Ang niya, di ka na yung kung ibagbagaking ka. Ano di mo kabailan, ibagamlaang. Tanay ka, si day to'y anak tang. Ay nalakay. Kabailak. Di ka kadimadanagan. Para iti anak ta ti aramidag. Isu nga amin, kabailak. Nay, agtudo mo, bakay? Mapang kayo kadilatag trabaho, iti anak ta. Katwan agpayong kami Anya lakit di nayalakay. Ha? Sana bale, sumardang tumutla ang dayti madamdama. Ala, agan anad kayo mga rab. Kitaam ni baby, ang mga matudwan. Kaasi mo, bakay? Wan lakay, don't worry, I can manage. Si ka talaga. Ala, yung kay kiday, tapno saan kayo ang maladaw? Apay nga kakatawa ka. Hoy, iba ka nga. Tapno katawa ta adwa. Ay na, makapaulak bakla. Anya? Ay na, makapaulak ni Perla. Agasam, nagpigsa ti todo, ngam napanlat ta nagtrabaho. Uba-uba na di anak na a baby. Ket, anya ko mati nakakatkatawa iti dayta. Nagsasauda ngamin nga agasawa. Kunamlan asino da akabaknangan. Ngam itatawanin ka nanda. Ay kapilitan nga isurot na ti anak na ijay pagubraan na. Kaasimot ni Perla bakla. Trying hard tapno laang makatrabaho. Aniya, kasta ti imbagbaga ni Marites kan ka? Kumare? Aywan, sister. Diyak kumakayat nga idanon kan ka. Ngam, ay na, nalabos ti parang sasauna. Ay unay mo tanday jay a babae. An-anon mi nga ta? Takas jay ti panagsasauna kada kami. Amin mo tan kat pakibiyangan nan. Dayta nga ron. Uray siya kapag imagbagaan na kat nagmanditirik na. Ngam, diyak agtatagari? No Domingo, awan trabahok. Inak man iti balay da. Makaamuritan no anya ti maaramid ko iti dayjay at chismosa.
Nang bain a babae? Ha! Agsagana dayjay. Nay, apa yan? Agong ungag ka magbakay. Ada ka di pare ko mau. Jak laki di makapagtapan. Talaga amapan ko sugudan dayjay iti balay da. Anya? Uray at nila kay na. Isagunot ko dayjay a babae. Jak mat pakibibiyangan ti biyag na. Nang noapay nga ultimo pa nagtrabaho kakadwak na ito anak ko. Kat pakibiyangan na. Ay, unay mo tinda dyan marites. Ngumala, bay amon bakay. Kaskin kwa na lang jay tao nga awan maramidan na itibiyag na. No di mangdadail lang. Nagsakit tinakam ko. Amumutan kanyak. Jak kayat nga da makibibiyang itibiyag ko. Nang runa no jak mat an-anwal. Lang ti umay na imbagbaga ka na kayaw, nana? Wan, perla. Itala nga main anagranata. Iso nga itala ang anaibagakan ka. Ay, apawaya dayjay amarites. Anya nga tayo ti parikot na kanyak. Parikot na nga ti paragtrabaho. Di agtrabaho kumamat. Ay na. Saan ka nung arod akayat nila kay na apagtrabahon ni Marites? Anya? Gaputa di na kanu kayat amabannog. Iso nga ijay kanulatan unag tibalay da. Para luto kan para dalaws. Anya lahaki din nana. Nagganasan. Ngamno siya. Saanan nga uso ti kakasday abanag. No adda ti anak nga agkasapulan iti pang inal daw. Ay na, upatan ti anak da. High school dagiti dua. Ngam kastaki din. Asaan akayat nila kay nang agtrabaho? Day tangarod ka. Imbag kumaa, no bak nang da. Ngampada mo't amakitangtang dan tapno ada maigatang iti makan. Sana all nana. Nay, apay anak ko namday ta perla. Sana all nana. Sana all. Saan akayat nila kay na pagtrabahuan? Talagang sakit di nga apat isapsapulan dayjay amarites. Tapay manay, bakay? Agasam man. Saan lagayam ani Mari Julie tinapa na nagchis-chismisan? Anya? Napan napay gayam in chis-chismis ija ayan danana ising. Hay naapaw. Anya? Ay manday jay babae. Apa gayam di sapsapulan na ah. Ala, bay amon ko na may, bakay? Saan abalay? Tasan mo't apon no timbagbaga na. Nga awan ka ng tayaw. Ang mga no isuki di at awan ka na. Ay saan? Saan ang mabalin abaybay aklatan? Marwang! Nay, si kamat gayam, kumari perla. Itaman pa'y analagip mo ti umay dito'y balay. Wan, tada na patunggay bagakan ka. Anya ngay day tamaray. Damagang laang nga niya ti gagarak ditoy. Kalpasan ti ado ngayon ka inches-chismis iti karuba. Ha? Anya ko matibibiyang mo. No isursurot ko ti anak ko uji trabaho. Ha? Ay, kwa? Maminsan pa'y, awanan ka iti bain? No di mo amo ti agbain iti tattao. Ura iti mismo kumamot ka na bagim at ipagbain ang marites. Ha? Saan akayat asawan? Aga po ta isursurot ko ti anak ko iti trabaho. Kat awanan ti kanan may. Tapno ambaw, agtrabaho gabuta ay aywanak di trabaho. Ay na, pasensya kan amare. Jak inggagara. Anya saan? Mangmangag mo ka dire ta ibagbagam. Ay na marites. Daytoy ti tandaan na ma. Oray makikita mamarigrigat anak amapan agtrabaho akadwak na iti anak ko. Ayos lang. Gabuta agsakripisyo para iti pamilya. Ha? Kumpara kumaitikas ka. Chismosang tambay. Awan lang arod trabaho mo. Day tapay la aguy-uyaw ti ar-aramidam. Ay na mare, pakawanan na ko ma. Pakawan nga ibagbagamat. Adda ka din nila kay mau. Ta ibagak man abagbagaan na ka kumamat. Tapno saan aday talamapan agis istorya iti padam a tao ti ar-aramidam. Ha? Anya ka kumakanyak no bilang laang ha. Ikumpara man day tabagim kanyak. Sika at chismosang tambay. Di ka lamabain. Ulitin pa'y ama panagistorya iti karuba. Saan lang atong tati maabot mo kanya? Anya?
Ay na, saan nasakit tinakam ka, nugumura ka kanyak, Marites. Da kayumot, nana. No apay amasapol pa lang nga idano nyo kinipay la dagiti bagbagak kada kayo. No di indanon kan kwa na, saan ko maakastoy daytoy rupak ina. Ay kat ustulaeng tapno pag nakmam dayta. Panunutom kit day, kan amirisem anaimbag, asaan ngamin anasaya at day nga inaramid mo. Istorya ni Perla, kat nasaya at di trabaho na. Saan akaskan ka? Tambay ka lang arudang, chismusa ka pa'y. Anya? Iso nga uray ag sakit tinakam mo kan guraan na. Wala akong pake. Maawatam. Aywan, bari. Jack, iliba ka may saka nang idanon ka ni Perla kadagiti imbagbagam. Anya? Imbagak pa'y kankwana, akas taunay ti ilek mo, nukas di mapalabas mo nga ubba-ubba na di anak na amapan agtrabaho. May sakamat at chismusa si kabakla. No di mo kumaindanon kan kwa na ti imbagakan ka. Sa anak ko maatinong pa. Ay na, amang ano kayat mo pa'y anayunak day ta amarka ti ima ni Perla di tarupam. Sika pa'y lang ti adaganas na amakaunget? Sika lang aro din ti nakabasol? Anya? Pudno mati imbaga ni Perla kan ka. Awan lang aro din trabaho, chismosa ka pa? Salot ka sa lipunan kung baga? Anya? Pangaasim man kumare, sister. Agbalbaliw kanta na sa papay. Di mo urayan ama persay tarupam, gapo iti katutong padagiti tao, amapan mo is istoryaan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay nalakay. Amom ka day, numano day tinagatang ko ablaws ko. No saan at 250? Duwagasot. 50 lang day toy. Nagmayatan no 50. Bagay mo pa'y. Saan unay amadlaw day tabilbil mo? Ay nalakay, no ano samla ang tiagkalkal kadagiti ukay-ukay iji palingke, makakita ka iti napipintas kan nalalaka. Ukay-ukaya naktumamit iti sapatos ko bakit? O sarek taw, nga agninong inton kasarji ka anakak. Ay katwan alakay, usarag to da iti ablaws ko amapan makimiting iti organisasyon mi ababai. Meeting laang masapol ang napintas ti badom. No naguuyaw dagiti padak a miyembro ijay, nang runa day a Vivian, ay na, permi anak kauyaw. Anya ti orasan, agalas 2, awan pa'y laang nagiti membro ami ti ingag. Ay na, amumatan ti Filipino time ako nada. Takman dagi jay a babae. Sakit din a presidente ti pagururayan dan. Ay na, maawatam ka dilat ta idan. Taadaan nakdangas asikasunda. Saan a mabalin kanyak ti kasta? No anya ti oras a nagtutungtungan. Isu ti masurag. Hay, istiling! Nayunan pa'y dagi ti tugaw dito isang wanan takurang. Wan! Ay na, si kakit dimot Vivian. Madama pa'y laeng agwalwalis ni Stilain. Ibaon mo manang. Anya nga ikat agrupropa mo't ababaunan. Naanos kit di ni Stilain. Uray anya ti pangibabaw namken kwa na aramiden na. Saan akas kadagiti daduma a miyembro tayo ababay. Nagsasadot da. Lik-lik-likan da ti trabaho. Nagsipanawan dagiti babae a membro. Hay! Nagsasarot kayo! Husto day tan, Vivian. Sino itati aglinis dito, Jim, a nagmitingan tayo? Agungat ni Kapitan no saan tayo adalusan da ito? Ay kat pag tinulungan tan alinisan Siyak a presidente iti organisasyon ti agdalaws. Pakawanang. Ala, siya kon. May sam nga agdalaws. Mapan ko ayaban nila kay ko. Nalpas mo't siguro ti trabaho na di tabangkag. O sige man nga ron. Dua kayaw nga aglinis. Dagita tugaw.
Urnusan nyo lang nga na nasayaat. Sige, aramidin mi dayta. Aginanaak ko mamut bakit? Sige matan alakay. Awan kadwak nga aglinis ijay Jim. Ay, anya pa yan nga itawang magkadwam. Kasi ka may maysa ka. No apay ngamin anagadu kayo ang miyembro. At si kalati aglinis. Agreklamo ako ma. Ngam anya ngay nga road. Syakmat ngamin ti kaasit ganti balay na dito'y Jim. Ala, mapantang arot aglinis ay. Sige, mabait lang nga road. Tainak alaan jay walis kandaspan. Anyati ko ng Vivian. Okay, di pinagbado ni Istileng idi meeting tayaw. Apay, saan mo anadlaw ayan, nana? Kunak ano baro ablaws day jay. Baro nga ukay, anya kalakit din, nana. Saan mo anadlaw? Sa bagay, kaano idi nakitak manen ni Istileng anapan nagukay-ukay idi palingkay. Amok day ta. Idi graduation day balasang na iti high school. Piman mat, taukay-ukay ti ginatang na pinaggraduar di balasang na. Awan lang atamutan ti igatang da iti brand niyaw. Kas kumay ti day ti blouse ko. Amom naman day tayo, nana. Ay na, sigurado anang ina dayta. Branded samag. Ay na, talaga branded. Uray kita ti tatak na. Ay na, Vivian, amok asan kang agbadbado iti saan a branded. 2.5 day tayo. Ha? Ay na, nagninan. Makita na kaya mapanagukay-ukay. Saan? Anya lang ti maibaga dagiti tao. Presidente iti Women's Organization. Nga agbado iti ukay-ukay. Ha! Sana? Lakay, kita day tinagatang ko ijay palengke. Sapatos, Mike. Wan lakay, usarum amapan agninong iti kasar inton Sabado. Manungay. 250. Ngam tinawarak iti 200. Intud da mo tadagos. Kita naglagdas ka. Umanay nga ta kanya. Apay kit din asaan ngay. Mala, ipadas mo. Ay, naguri ka. Inak pa'y agbuggaw. Ay, baraw. Mayat day ta sapatos mo nasilag. Ay, ginatang da ito. Bakit ko iti ukay-ukay, tata? Okay kung kunam nagmayat. Lalat sa mo day ta. Lalat at ibuaya. Ay, naisumi lagayam analagda. Nay. Ni, panagsasalang. Sumala tayong tata. Ay, mabainak ta nakachinila siya. Umay kaki din. Dilawin da ka ayan no nakachinilas ka. Ay, agsalak daw. Into nakagatagak iti sapatos ko. Bakit? Ado ti mapal iti sapatos ka. Nalagda ka na, kun mayat tibuya na. Ay kit nasaya at ano kas talakay. Imbagak nga ukay-ukay lang da ito eh. Kat nalakalang ti pinaggatang mau. Katwan mat, ukay-ukay laang day ta. Igatangan naktuman iti ukay-ukay at t-shirt. Ang sige lakay, si kantulaangan ti igatangak iti ukay-ukay abado. Tamom, ti narami day ja Vivian. Jay presidente ti women's? Wan, inchismis na kiting. Apay nga inchismis na ka? Ukay ka no ti blouse ko nga inusar ko anak meeting idi Sabado. Kat pudno mat. Wan, pudno. Nga maapi ama sapol ngay nga ichismis na. Ikumpara na igibado na branded kan nangina. Kasta nga minti ugali da dya tao. Mas dawak no apay nga imbutos yo a presidente yo. Nagsakit nga rod tinakam ko lakay. Siyak pa'y ti pinaglinis na ijay Jim. Pinagbunag nakpay iti tugtugaw. Ita, ichismis nakpay lang. Iso asaan arumbang ada dya ti presidente yo takas da dya tao. Makitak lang kumprontarak. Ops, saanan. Day talaki din nagbasid abanag ti pangkumprontaram ken kuana. Kasano, maruam matan. Saan anak kontento nga uyawon nak? Ichismis nakpay lang.
Idi pa'y akas na ti ugali na. Bayamon. Ket tapno mayaw awan ti rurod mo. Intakid ag puros iti bunga tinateng taamula ta iji bangkag. Nagbunga dan aya. Nagado ti bunga da. Mabalin mo nga ilako ti bunga dagiti tarong ken okra. Ay, uwan man kit dila kay. Imbag lang nga igatang iti bagas. Alang rod, Intan, di mo sayangan ti oras mo makiapa kadagita aklase ti tattao. Nay, anya day talakom istilang. Natang nana, gumatang ka. Kapuros dagitoy. Ket no agudong ako maagumatang itinateng asidaan may. Nan, kitaak man dagiti lakaw tagumatang ak. Ay, wala na. Umayo kitaan, oh. Nay, dagayam mo layuan natang. Ay na, pagtintinulungan mi kinilakay ko nga agmula itinatang nana. Ay ket, naglawa di taltalon yaw. Sa bali pa'y aday jay nana. Kasapulan mi ti agmula-mula. Tapno adda pagadal dagiti ubing. Ay wala, tanaggraduaron jay inaunayo iti high school. Agis eskwela ijay universidad ijay ili nana. Mangalala iti nursing. Ay na, imbag ka man taddan kolehium. Amam, jay may isang anak ni Vivian. Problema na, tama ibarbarkada. Ay, kaasimot na. Nagsabat kami laang itay kin ni Vivian. Mapanmanen kano ijay police station. Ta inaristo da jay anak na. Ta nagiinom da idirabi Ket teenager pa'y laang. Mala, gatang nga rodan da ito'y sitaw kentarong asagay sarpat. Manuamay dagitaw. Lakay, nalakok amin dagiti nateng. Ado pa'y tagbirbiro. Ay ket mapantag puros Ay, wangayam, kaasimat ni Vivian. Apay, nananaw. Inarestar ka no dagiti pulis di anak na. Kita man deta. Kunamlan asino nga agsasao. Uyaw-uyawin na ka nga ukay tibadaw. Ang kitaan tibiyagda. Di na pa'y maurnos. Ay, wen nga ron. Anya laki din na klase ti panunot nga mintada ka ni Bibian. Kaslaawan manaknakam na. Nay, mapan kakadimanan agpuros iti bunga ti mulam anatang istileng. Wala na, punwak man day ti basket ko. Tadda manen ilakok. Mala, ireserbaan nakman nga rod iti sitaw ken okra. Ay, wala na. Idagas kong tulatan dito'y balayo inton madamdama. Unang lalo asino? Kudno mo't anak itaray kilakay akungan. Nay, addan samot kaapa ni Vivian. Jay samot balasang akaaruba danana. Sige, ibarangay naklaang. Saan na ka mabutang? Si Kanto ba'y di babalong ko? Ay, may kamanungatan day ta akinaapa nanana. Ay na, apaan na amin agagayom na. Ireklamo damanen ket kaasimot. Kastamot nga minti ugali na. Rumbeng la nga mapetisyonan day ta Bibian tapno pumanawon dito lugar tayaw. Nay, apay anak ko na yun day tatata. Kano panggulaw. Pakibiyangan na amin adi mangan anaw. Isong arod nga ado ti kaapa na tata. Kunam lamoy no ba nang. Pada mo ila marigrigat ti panagbiag na. Ay, isong arod ti bagbaga ka ni bakit ko adi nan tutupan. Kano inreklamo daman ay. Agsasango naman na ti barangay hall tayin chismis na di karuba na anak itaray. Awan lang amin nga tayo ti sabali amaramid na. No saan nga agchismis tata? Kano insinagayam di asawa nan. Ay, isumula dyan makitkitan di soldado nga asawa na tata. Insina dan atakas ta ti ugali na. Ay, diyak mga ming pakibibiyangan ti panagbiang da. Tadumot ti as-asikasunli ka ni bakit kaw. Awan panawon mi makibiyang iti biyag ti makinbiyag. Anya ti urayam dito, inana? Ni istiling man, tadaim pareserbak anatang. Aglakla ko itinatang ni istileng.
Wan, mula dakin nila kay na. Gumatang ka, mat. Ay, nanana, napunno jay ref me iti karkarnay. Saan mi pa amasid sinano maminsan? Iso nga ibulbul lang me. Ay na, kat no nagngina ti karnay. Saan akayat dagiti anak ko tinatang? Agungot da, no agida sarak itinatang. Kaano na sustansya tinatang. Ay na, oray siyak, jak kayat tinatang nana. No agluto ak itinatang, mas ad-ado ti karnina. Isumot lagayam alumuklukmag ka. Nalukmagak ka di unayan, nana. Katuan, saan mo't akas ta ti pamagimiday? Ay na, nakabut-butang ti lumukmag. Delikadaw ti mahay blood. Nateng manen ti sidaan. Mayat tinatang asidaan. Numalpas tayo amangan, mapanak tuman makimiting dita organisasyon mi. At dakat na damag ko, asukatanda ka no ni Vivian kas presidente. Apay ngay? Jay kano nga min ugali na anauyaw. Managtagibasit itipada na atao. Mannakiapa, kan managchismis. Day tatiga po na no apay asukatandan. Asino nga iti isukat da? Ay kat agbubutos kami, Ibutos yun dyan nasaya ati ugali na. Saan ngamin anasaya at yung presidente yaw? Dakas kat tigalad na. Masapa ak amapan, tasyak manen timang yurnos kadagiti tugaw. Ken aglinis iti gym apag mimitingan may. Ni, sika ka na yun? Apayawan sa bahalin aya ang mga ramid kadagita? Desididaw dagiti miyembro iti organisasyon asukatan ni Vivian kas presidentay. Ay, kaasimat anana. Manginominatak mo ta. Asino nga iti inominate yun, nana? Sika, istileng. Ala, di nakman angawin iti kasta, nana. Apay, agang angawak aya. Napagnunumuan men kadagiti miyembro. Asika ti ibutos may. Ni, apay ngay asyak, nana. Ay, nasaya at gayam ti ugalay. Saan akas kin ni Vivian? Kasanungay, nana, ano awan mangibutos kanyak. Basta, ibutos ka. Amom ka di ani misis mo ti baro a presidente ti organisasyon dagiti babae diti lugar tayaw. Anya? Kasano na pasamak day tata? Ay na naggapuwak ijay Jem. Kinitak ti mapaspasamak ket ay. Ay da. Kasta launay ti ragsak dagiti members. Nabayag gaya man a plano da asukatan ni Bibian. Ay maragsakan ak ano ni misis ko ti imbutos da tata. Uray ngamin ni bakit ko ang miyembraw ke binagaak. Ano mang pili da iti presidentay. Pilyen da di nasaya at ti ugali na. Ket dayta ni istiling. Ay, nasaya at ano kasta? Ket kasano ngayon ita ni Vivian? Awan maaramidan na tadi damutin kayat. Aga-agaw ka iti posisyon. Idarum kayo amin. Ni, nabartag ka mat, Vivian. Saan ang anabartag? Kaya't mo ta ipungot-pungot ka. Kunan mo lang no asino ka. Puro mat nga ukay-ukay ti ibadbadong. Mangayab kayo man iti tanaw. Tanawaan da ni Vivian tanay agwalwala mo tan dito'y James. Anya lakit din da ito'y a Vivian. Sanda ka lang aruden akayat. Ipilit mo pa ilatiba game iti organisasyon. Mala pumanaw ka kidi dito yun. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Anya laki din! Ne, grabe na. Agam apay nga ita ka lang. Ay na, naganasan mimutin tinagis istorya kini Kumari Esther. Anya, narabyan kaga po iti ka-istorya. Panunutom ko mamahit ang mabanbanog da tao iti trabaho. Sumangputak, siyak pa iti agluto iti makan. Anya kamatan magda. Mala, husto ka din lakay.
Di kan agungot. I'm home now. Don't be mad. Hoy! Di nakmaala iti pakasta-kastam si Kamagda. Maminsan pa'y amarabyan ka, gapo iti ka istoryam. Danunam to dagiti lupot mo, Jerwan. Makauray ka man. Ay, kasladyak mo tin makapangan gapo iti naamwak. Anya man ang tinasagap day talapayag mo. Maritis ka talaga. Ni Joyce kano, jay anak ni Lindangay, aputot ni Guryong, nga apo ko ni Bakit Piling. Wen. Apay aya. Naibaga mo la amin ang takin, anak. Ngam di mo mo't naibaga no apay. Ay na, masikog ka numanen. Sa bali ka numanen alalaki tinakasikog kan kwa na. Saan ka no ati asawa na? Anya, sigurado ka iti day tang ibagbaga, Magda. Inton kwan, adda nakanggagkin ka, kaswanda ka. Ay nalakay pod no ti bagbaga. Kaano pa'y ayang at daindanon ko kan ka saan apod no? Agar aramid ka, inton kwan. May pasubukan. Pankampay nga umuna, no pod no. Sana kasta? Gapulang tayong pagatipadam amarites. Namati ka, no? Anya teramida. Apay day tatasa nga igam mo? Na, anya kumangay di agkapiak. Alangan mo. Saanan? Agkapi-kapay lang aya. Nakariing kan. Ket inkamanan ijayan dagiti katsismisam. Pau, unay kamutan Carmelo aya. Kanayon ka amarabyan gapo iti ka istorya yaw. Iso ang masapa ka lang eh. Iti kasta, masapa ka nga agawid. Ay nalakay bigbigat sa uka sao. Kas kalamutan babae. Sanak nga agsawa kastoy no amom kumamat ti aramidam. No amom kumamat at trabahuan dagiti trabahom diti unag ti balay sakbay amapan ka makikaruba. Di ka pa'y nakainaw, nakalutaw, ngam adda ka ni Jay. Imbang kamon ti istorya. Bigbigat ko naklangarudan. Ala, aglisi ka tagkapiak. Sa uka sao. Intun kwan insuyat ko kanyam daytoy kapay. Ay na, makapabusor daytoy ugali. Sika gaya man ang Magda. Itaman pa'y nga imay ka dito'y balay mi. Maboring at nga rod ije balay ni. Iso nga imayak dito balay yo. Kasta aya, katwa na. Oh, anya nga ide tapakakumikumam abuy-buyaan di ta cellphone mo. Kwa, sana ka agbuy-buya. Agdengdeng ga iti drama. Drama? Wan, among ka DJ drama ni Dan Mars iti YouTube. Jay anya laki din ti title na. Ay na. Naadikak ngaminan adumdum ngeg. Iso nga isulaangin ti padpadaanak. Anya? Wan manang. Umay ka. Agtugaw ka niya bay ko. Kandi ka sumanao. Agdengeg ta iti drama. Sigurado magustuhan. Ay naapaw. Nagmayat mat gayam ti agdengeg iti drama sika. Anya nga min ayat ti expectation mo? Saan? Hoy, nagmayat tupay. Mas may mayat man no dumngeg ka iti agmalmalem. Ngem, ti mapan ka makichismismis iti uray asino dita. Anya? Kat, agpay sumati bagbaga. Nagmayat ti agdengeg. Maliwliwa ka. Makaadal ka pay. Sa bagay matkit di Ang makadengeg ako kumamot no da cellphone ko. O, di gumatang ka met. Iti kasta, makadengeg ka iti drama. Maka-Facebook ka pay. Unyag paiso anya. Iso nga gones. Bili ka na. Ang isuro nak nga Facebook nga menjak mo. No problem. No makagatang ka, I will teach you how to Facebook. Ket, sa dino ngay manin ti pagturungan dagiti saka mana Magda, di ka kadipay agawid? Saan pa'y? Inakman ijay tersena ni Maring Usepa. Ali? Mapan ka manan makichismis? Di ka laki agawid din tayong kakagluti ti pangrabian yo? Si kakit dimot. Mabiitak laang. Ay, makamuka. Makamuka noong tan na ka manan nila kay mo. Awan ka di pa iti inam, anak ko. Awan pa'y matngarot tatang.
Itay pa lang urayan mi. Ngamawan mo na sa mga pwet. Ay, sigurado hanapan man na kis istorya day jay. No saan nga ijayan na na Esther, ijayan na na piling. Una yung tinam. Ay na talagan sa akas dyanan. Talaga di na maikat ikas dyan ko agali na. Chismusa talaga. Nagkapuamanan. Di tala ang lakay, si kakit di mat. Sumungsungad akpay lang, ngam agong ungot ka manan. Tanya di kahit mo. Agpalakpakak ita sumangpet ka narabyan. Tanya ka matay. Ay na, Carmelo ka talaga. Naglaka ka ama kaungungat. Husto ka din lakay. Addaak lang arudan, agungot ka pay lang. Tapno mo man niya. Nasabat ko ni Manang Angie itay. Jacob sat ni Joyce. Kas taunay ti pungtot na ken ka. Saan mat gayam ang masikog ni ading na? Ah? Kita am tang aramid mo. Saan mat apod no tinapan mo inwarwaras? Anya nga ita. Oho, agang angaw ka man ako nakon. Kasano asaan apod no? Kat nagdakkel jay tiyan ni Joyce. Dakkel ata na lukmag. Gaputa na lukmag masikugan. Ay na, jak amuno niya te aramid ken ka. Tanong mabaliwam day ta nga ugalem. Itaman pa yung adda ka dito ay nakaul uli, Mike. Kasla na unag ti pampanunutan. Pampanunutan nga rod lakay. Gumatangak man mo't iti cellphone ko. Cellphone? Wan, tapag denggak man mo't iti drama. Kun pag Facebookak mo't din Anya? Wan lakay. Ay na, di ka kuman agunget. Pang-asim. Sana bale. Tasaan mo't akwartam ti igatang ko no bilang laang. At damat kwarta ka na urnong ko iti pan nakilablabadak. Makamo ka. Basta kwartam, tigatang mo. Saan ati kwarta? Agur-urno nga, tapno ada aramatan tayo no kasjay ama irana nga awan trabaho. Sana paggatang iti cellphone. Nawatam. Makaragragsak kayo matita nanang. Wan anak ko, nakaragragsakak. Gaputa nakagatang akon iti cellphone ko. Kasta ka di? Oh, kita am daytoy. Samsung ko naman. Amo yung ausaran? Ah? Ay katuan na. Amo ka, sakpay ti kunam. Sige man nga rod. Ah? Ay, kun naklaang anak ko. Mapanak pa'y ijay ayan ni bakla. Mapanak agpaisuro no kasano ti ag Facebook. Kano kasano asa pulang jay drama nga anyalakit din iti YouTube. Kastoy ni Manang Magda, ag friend request ka kadag iti tattao ngam amom. Iti kasta, adamat friends mo iti Facebook. Ha? Kasano? Anya nga iti ramida. Ay na. Anusan nakadi nga isuro. Tadyak mo talaga. Kastoy ni, pindutan day ta add friend. Ah, kasta? Angem, dagiti tattao ngam amom ati pag add friend nam. Saan mo nga i-add friend ti di mo am mo? Wano asino la dita? Wen, anya kalakit din aya. Ay na, anya kalaki din akong kunam. Inton kuan, maadal mo ti add friend request kada giti Arabo. Ay nako, narigatan. Anya? No addan to ag parang dita cellphone mo, Juan Pedro accepted your friend request. Dayjay, ag friend kayon. Itay pa yaday ta cellphone mo latan timingmingminga ma. Ha? Kurang la maipigkat day tamatam dita cellphone mo. Kitaak nga rod dagitoy nag-friend request at tao. Di dakpay mo't inak-accept. Asino ko mga mintimayat amang accept ka? Nagalas mo taugalim. Ha? Anya ko mati connection di kinaalas ti ugalik iti pa nag-friend request ko. No di kakit maag. Dumog ka. Iso adi da kay accept nga uray am-amuda ka. Gaputa ti adday ti panunot da ket amanga no ag friend request ka laeng. Tapno makitam dagiti post da. Tapno ada may chismis mo. Anya? Nagpaiso mo ti baga. Uray pag subli-subliem di ta panunot mo. Anya? David, papanamaya. Tanakapulis ka. Adda na patag apapanak. Mapanak man pay laeng iyay ayan ni bakla.
At dalamapan ko damagan kan kwa na. Uray rabiin? Wen, mabitak laeng. Agawid akmet la adagos. Anya lakit din aya. Noawan kay ti usto nga oras, ha? Wano may isang oras. Isara kung tiri daw. Makaammo ka iti pagturugam. Ay na, rabrabimat nga imay ka manang Magda. Anyayat parikot mo? Ay na, imayak tada ko madamaga. Ibagamon? Dagiti ngamin nag-friend request ak atat tao. Dagiti am mo. Aging gaita, didak pa ila inaccept. Day tala ti umay mo ibag nga, rabrabi. Ay, unay kan. Wen, isulaang ti umay ko ibagang. Asino nga min dagiti nag-friend request sam adida ka pa inaccept? Asino kumapay ngay, no saan adagiti kakalugaran tayo, dagiti kakabagyak, kakabsat ko, kan dagiti ko kumare. Ay, iso siguro adida ka kayat nga i-accept. Gapo, tasaan na nasaya ti ugalim. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Tadamagan pa ilaang. Kastoy ni, iso adida ka i-accept, ngamin nalabas ti kinachismosam. Siguro, pampanunutan da nga no i-accept da ka, amin ang makitam a post da, mapan mo i-chismis. Anya? Ay. Apay akas tati pa nagsinaay mo. Nasakit da kita imbagakan ka? Saan mo? Pampanunutek laang, nga agpada kayo iti naibagakin ni Carmelo. Anya? Kaya't mo asawan, imbagamot lakan ka ti asawam, at chismosa ka, iso nga awan ti mayat ang makifriend kan ka iti Facebook? Wen, kastamot laang timbaga na kanya. Ano bang ginagawa mo, girl? Magbago ka na. At sa ganun, may mag-a-accept sa iyo sa Facebook. Itamang pa nga da ka dito balay. Sika, Magda? Ha? Imbag tada ka dito Saan ka manin anapan ija ayan danana Esther ang makichismis? Saanin lakay? Dito yakon balay. Jakon kayat ti mapan makichismis. Uy, himala! Kun agbalbaliwak mo tun. Ngamin, awan mo ti mayat ang makifriend kanyak iti Facebook. Ngamin, amin ang makaam-am mo kanyak. Kat am-am mo da gapo iti kinachismosa. Isong agbalbaliwak kun lakay. Ay kahit nagmayatan na denggan bakit? Nukas tang agbalbaliwan. Un lakay, pudno ti ibagbagak. Agbalbaliwak kun. Friend request lagayam ti makapagbalbaliw kin ka. Iti kinachismosam. Un lakay, ngam di mo kumamot ulit-ulitanan ang ibagbagak. Ngamin, nakababain. Ay na, saan ang nakababa ti panagbalbaliw? Ala, sabay na ko ma. Dagtul-tulo yan, ti panagbalbaliw mo. Wala kay. Promise, ikarik data. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Orlando, sigamat gayam, anya tigatangam. Ha? Ay, kwa. Sana ka gumatang nana. Umutang ako ma. Aniya, bigbigat pa ilaang umutang ka manan. Di ka kadimananagan nana. Bayadak tumula nga pa man nga dakwartak. Ala, pangasiyo ko ma. Tapautangan na. Di tuyak ka gumatgatang kay. Sige, anya ti utang maya. Umutang ako may ti talo at tubay ito nana. Aniya, tubay to. Ay unay kan lando. Bigbigat pa ilaang. Ngam tubay tukit din ti umay mo utangan. Namay. Kasladya mo bayadan yo. Alan na. Yagyan tatubay itong utangan ko. Ay na, lando. Imbes amakan ti utangam. Taadamot isang put mo kininanang mo. Ngam saan mo tara? Ay unayin aya. Awanin ti adupe asaw nana oh. Yagyo ki idayin tanay. Kasla na magaan mo tinday ito karabukob ko. Dua lang aldaw sa anak-anak karaman ti arak na magamit ti. Anya?
Ni, si ka maganti masabat ko parilandong. Bigbigat pa lang, nakainom ka manan. Ha? Wine, siya nga raw. Apay anya ti problema maya. Nusak ti masaba mau. Kanina niya kumano nakainumak. Nya nga ti bibiyang mau. Ay, ay, awam maut. Bagaklaan, si kamot. Nasayano kasta. Wala kanuod na pari ko mau. Tano ka, rugyantan nga dinanog no isaw. Oh. Ni, apa nga? Amaw, pari pandaw. Siyak, ti kauyungan dito lugar tayaw. Siyak lang, ti pagbubungan da kita adu at tao. Ngamain. Ha, makita may. Dakal, ti pamagay. Anya? Ken amaw, nuad da tao madanugay. Makaturog iti makabulan, oh. Ay, una yan, pare. Ay, puno ti bagbagak. Iso ano di mo kaya't maturog ti makabulan. Di ka agkam-kamalay, ngagsao, kontra kanyak. Mawadam, ha? Anya, kasta ti imbaga nilando kan kalakay? Wine, dakla pang panunutan na nakakaasinubilang lang. Isuki din ti dinanog ko. Kaya muna siguro, kabutan ko. Gapot adakkel ti pamagina. Ay, sakit din ti butbut ngin na. Ala, bay amon. Talaga akas jay ti ugali na dayjay. Lastog na amin alastog. Kunamlan kabailan namin at tao dito lugar tayo. Sana bale, addan tulata matumpungan na dayjay akatapat na. Saan nga amin nga aldaw kat kukwa na, tandaanam day talakay. Sa bagay, huwag matkid eh. Sabay lang kung matakas ta. Barang isunton ti pagnakman na. Napalalo unay ti kinalastog na kahit. Ala, uston. Umay kakit din, intay uji kusina. Mangantayon. Wan na, kasta ka no ti imbaga na kinilakay ko, idi na minsan nagsabat ta iji kalsada. Anya! Nalabos mo ti kasjay nga ugali ti anak yun, nana. Bagbagaan nyo kumamot. Ang mga numakatumpong to ti tao ana uyuyong pa'y ngam iso. Narigatan. Ala, bay am Gina, kasaritak taw ti anak ko. Wan nana, iti kasta, saan nga amin a tao kat kasjay ti aramiden na. Inton kwan, iso lang araw ti dinanog da. Ay na, pangaasim ka di anak ko. Saan kumaakas ta ti aramidem. Ngamen, ang mga nututupan da ka, narigaten. Ay na, sa anak ang mabutang nanang. Kitaan niyo mamuna ito bagay. Nagdadakkal, oh. Siyak, ti kadakkalan iti pamagay dito lugar tayaw, oh. Anya. Iso masiguradaw nga amin na tao. Mabutang na kanyak. Anya. Amo yun nanang, mapanak iti paskay. No damadanong ko agrupo iti lalakay nga ginaw. Arasas ko pa ilang, kagpapanawran. Ngamay, mabutang na kanyak, Ay unay kanlan daw. Napalaluan ka manen, anak ko. Ay napudnaw, ti bagbaga nanang. Kamay sa, amaw na kiti tattao, ano at dadanogay. Ay, makaturog, ay iti makabulan. Wino nasurok pa'y. Iso asyak ti aray, dito yung lugar tayaw, oh. Tandaan nyo dayta, nanang. Naglastog mo't tanday jay alando. Nugas ta ti imbaga na kinilakay mo, Gina. Ay wan nana, uray syakot maasarakot. Nalabos a kinalastog. Ala, bayan tayo latta. Amin a kinalastog at napagpatinggaan na. Saan nga agnanayon dayjay a kinalastog? Ay na, sapay la kumata makatumpong to dayjay timang bitog kan kwa na. Tap naman agnakam amaming pinsan. Adanto, Gina. Adanto. Don't worry. Nasaya at nakita ka mutla ang landaw. Ha? Nanamar ka? Ay na, pangaasim ka day tabayadam dya inutang mo at talo at ubay to. Nabayag day jayan, 2 a bulan. Nina naman. Pangaasim, awan ti adu asao. Bayadam kumamot tada inayon ko nga igatang ko itilakaw. Anya kay mo tinayan, anak. Di kay makaururay, oh. Kasla kay mula di nga bayadam, may. Bayadak to kaday.
Oray times 2 at ibayag ko. Aniya? Nasikapay ti adaganas na ang makaugat. Halaos taon, di kay sawasaw, oh. Ang mga nod na makangag. Di yo ibaga, di nakabutang, nana. Amin natatao dito yung lugar tayaw. Agbutang na kanyak. Iso nga imposible, di kay agkayagyag no sakti makaungay. Naglastog mo na jalan doon, no kasta timbaga na king ka. Uwan nga raud. Ay, di mo pala sinipat ti awanan bain, marwam. Adan tuwal daw na dayjay. Saan pa nga ita? Nagbastos a lalaki? Ay, Kunamlano ka ba ulan na amin at tao? dayta ka no ti sang kaibaga na iti kaadwan. Nga isula ka no ti kabuteng kita tao ditaw. Gapo iti kinadakkel ti pamagina. Inton kwan? Isula nga raw ti binugbog na. Awan na talaga babay na dayjay nga anak ni Bitang. Payman. Siyak man, timang plano iti pagnakpan na. Aniya? Ne, apay, di ka kadipay mapan ijay laod italakay. Ha? Kato ita ti bispiras ti kasardaan ton kanlani. Ay, wala niya. Mapan kamot agparang nakababain. Sapay aggayam kayo kini Anton. Diyak sa mapanan bakit? Oh, taapay. Katawan mo't pakakumikumam ita. Wen, hanggang pampanunutek lang amin. Sigurado nga da nilan daw. Sigurado, nga isuman ti are-are. Saan nga iso ti makagapo tapno saan ka amapan? Sa bagay. Mala, mapanak nga raw. Ay na, nasaya tayo may kapandawng. Ay, wan tata. Imbag nga raw tayong palagip ni bakit ka. Nalipatak nga itati bisperas ti kasarda pare anto. Wayne. Ay, pandawng, makitam ti makit-kita. Ha? Makitam, nilandaw, nakaturog ije sirok ti kayaw. Kasta unay ti barte na. Kasta ka di tata? Wayne, ngamin, ideal daw pa ilangin rugi na minom. Agpapaanawa ito ije salunan. Tunggal ada tukar, isaw ti ada ije tenga. Anya? Ada na panunot ko nga aramiden ta. Anya day tata? Hey, ikatenta ti pagan-anay nilandaw. Ikatenta ti kaus na. Ha? Sana balay, sana makapuot na jay. Ngamin, nalaos ti bartek na. Ikatenta amin, awan iba kita. Heh, kita, manod kurdi pa ilang ti kinalastog na tataw. Wala niya tata. Uray siya akong timangikat iti kaos na. Sakbay nga agawid ta tata. Sige. Ngem, alam ti kaus na. Di mo iba't bati iti abay na. Iti kasta, agawid nga awan pulos kaus na. Apay nga, awang magkawas ka. Asino tinangaramig kanya kiti kastoy ngay? Asino ka ta tinaglapos kin ko na? Tawanan ba na nangaramid king ko iti kasta, paray? Di na pusan da kamatay. Ay, nakababay mo tanyo. Awan na pulos ti kawas ka. Ay, pangasiyaw, tagkidam kayaw. Tanay tumakdera. Ay, aputa ka na daw. Una nakababain ka na giti tattao, paray. Ibagada nga awan kawas di nalastog a tao. Apayan lang daw. Pulos mo't nga awan kawas mo na nakaw. Ay, inikadamot ti pagananay ko iya kasaran. Nanang. Ay, mamwak lang no asino tinangaramig kanya ti kastoy. Talaga nga irisag ti rupa na. Anya? Ay, mababayin ako ni ti kastaunay nanang. Ay, sapay nagado ataw iya kasaran. Ado ti babalasa nga nakakita kanya. Anya? Ay, kastaunay, abartek ko nga may. Ngam no nausawan namin pinsan. Gapo iti kastoy nga inarabid da. Ay, agsagana da kanyak no asino da. Anya? Kita ekmano niya ti maaramidan day jalan daw, no di pa ila nagpatingga ti lastog na. Wen nga ron tata. Bareng ano iso ti pagnakman na. Bareng maikat nan ti kinalastog na. Huwag nga ran. Ure siya kay di magustuhan ti kinalastog na.
No ti panagkuna nakakabalan na amin na tao. Ay, wrong. Kita antay atata. No adda pay rupa na nga agsubli inton bigat iti kasaran. Ay na, saanan nga agsubli dayjay. Amok ang mabainain. Ay, sapay la kumarod takas tatata. Anya? Kasta ti inaramid yu kinilando, lakay? Wen, linapusan may. Awan imbati mi akawas na. Iso ang nagawid, alam mo lamaw. Katkatawan, dagiti tattao makakikita kan kwa na. Anya? Wen, adaw ti gumurgura iti ugali dayja alando. Iso pagkakatawan da, idi awan kawus na. Kastao na iti pungtot na Sa bagay matkit di Barang iti dayta nga inaramid yu, kat masursuro na ti agbain iti pada na atao. Makapaalak ni Lando. Apag iso ama panak agpakan iti aso. Napalabas ko nga awan kawus na. Ay, kasta. Talyaw no ada makakita kan kuana. Kasta aya. Wen, dinamag ko no asino tinang labos kan kuana. Nga magsasauak pay laang. Pinanawan na kaun. Kustula dayjay nga inaramid na kenkwana. Katuan, tapno agnakama. Anya ti amu tayo. No isukit din ti pagpatinggaan ti kinalastog na. Day, Lando anak kaw. Apa yan? Madlaw ko kat kasla di ka matrumrumwarang. Nana? Kasla saan ka pa yun amapan makiin-inom kadagiti gagayimaw. Ay, yak kayatin nanang. Yak kayatin, ti mapan makiinom iti uri asino, dita. Anya? Ay, ang mga numauli man hindi kas iti inaramid da kanya kaya kasaran. Nga ilik ka, dadagiti pagan anay ikaw. Nagiti awanan bay na nangaramid Anya? Iti ka ano man nanang. Ya ako naginom talaga. Kayat mo asawan. Dayjay lagayam ti makapasardang iti kinalastog mo anak kaw. Ha? Ay, nakababay man nanang. Kaslastan Anya? Ay, pagyamanak nga rod dagiti nangaramid kan ka iti kasta anak kaw. Ngamain, gapo iti dayta, napanunot mo ti agbalbalay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.